بروژان جشن رمضان ریببریا گشتیا گشت و گذار پارێزگا دووکێ 15 تیم ئامادە کرینە ji bo ku pêşwaziyê lê geştyarên navxwe bikin. یەکشان پلانên me yê taybet بۆ گشتوگۆزارê 15 تیم مەوێت هەین سەرانسەری پارێزگا دۆکێ یعنی سنتەری دا و لە ئەکرێ و ئامیدیە و شێخان و زاخۆیش مەوێت هەین ئەمەش واجبێوانە ئەرکەوانە و پێشوازیە گەشتیارە بکەن هەکەر گەشتیار بێن ئەمە علاقە لە هەکار کەس نێت ئەمایەت احتیمال لە سلێمانیەت هەو لێرە بنەوێ دەرکێ فافتیم نەوێت تاتنە داناندا پێشوازیاوان کەسا بکەن و جێت گەشتیاری نیشێ بدەن و هاریکاریەوان بکەن. Hevdem rêveberiya polîsên hatnûçûna Duhokê jî dê kongireyekê rojnamevanî da plana cejnê aşkera kir ku dehemî polîs û efserên wan li her sê rojên cejnê di erkî dabin. Her otomobîlek avête hecizkirin naête berdan heda cejn bi dayî bitin. Rêveberên beşa li qeza û naçeyan jî hatîne terxan kirin. Bo her rîdanekê yan her alazî û astangekê hêvîdarin ji hemî hevwelatiyan peywendiyê bi hêla germa trafîkî 188 bikin. Ji berbelavbûna vîrusê koronayê û qedexeya hatnûçûnê hevsala geştyarên derve Rêma Kurdistanê neşên bêhneciyên geştyariyên parêzgeha Duhokê. Vê yekê jî kartêkirên nerênî li ser kertê geşt û guzara Duhokê durust kirîne. Nijar Mihemed Kursat News Duhok.